Ceritane enetu sing ada di kitab Mahabharata apa buin versi India. Sakewale ada di lontar Kuntiadnya ane kesurat teken pengawi Nusantara. Lenan dari satuan wayang tuturi ene masih misi tatua sarana upacara umat Hindu di Bali. Kengken ceritane pebaleh videone ene. Di balai paseban kerajaan Indraprasta, ide Dewi Kunti dadi pemucuk Paruman ane ketekain oleh Panca Pandawa lan ide Sang Kresna. Parumane ento melik bagang unduk yadnya. Yadnyane ene kelaksanayang ulian ide Dewi Kunti sube praside ngelinggihin Raja Pandu lan Dewi Madri ke alam sorga. Selantorne Dewi Kunti lakar ngelinggihang Raja Pandu ane sube suci di Pemerajan Agung. Ento mawinan ide Dewi Kunti ngundang ide Sang Kresna lakar banget tugas dadi pemucuk upacara marengin Panca Pandawa. Sakewale rencana upacarane ento pirenge teken 100 korawe ane pimpine teken ide Sang Duryodana. Ulian iri ide Sang Duryodana kesarengin ban ide Sang Sengkuni nyagang daya lan upaya anggone mis sekang yadnya ane gaine teken Pandawa. Angon ngemulusang dayane ide Sang Duryodana ngideh wantuan teken ide Bagawan Drona apa ngidang mis sekang yadnyane ento. Nanging ketolak teken ide Bagawan Drona. Ulian pedih lan gedek Sang Duryodana lantas matbat Bagawan Drona. Ide Bagawan Drona lantas nutang winayan Sang Duryodana. Sang Duryodana bange mantra Durga Astawa lantas kesetre Gandamayu nunas kesaktian ring ide Betari Durga. Ulian seken-seken metape Sang Duryodana bange anugerah oleh ide Betari Durga marupa wantuan buta kala ane meadan kala barawa kali yuti serana. Buta kalane ene ngusa asik yadnyane Pandawa. Ia ngelebang virus lan penyakit ane ngainang liu Panja Indraprasta gelem lan mati. Ningalin kejadiane ento ide Sang Kresna lantas metetenger. Ide nyingaken ada buta kala ane tugas sangat teken ide Betari Durga ngerubede yadnya Pandawane. Ide Sang Bima lan Sang Arjuna nyiatin buta kalane ento. Sakewale mekedua kesatriane Pandawane ento kalah. Sakewale mekedadua kesatria Pandawane ento kalah. Sedek ketandas ada pengandika uli ambara ane ngunden ide Sang Kresna ngemunyiang terompet ane madan Pancajaya lan Dewedata. Buta kalane lantas melai peceradukan. Selahi ene lantas anggone teken ide Sang Kresna lunas wantuan teken ide Betara Siwa apa ngida ngalahang ide Betari Durga. Ide Betara Siwa micayang senjata ane madan tebus hala lan ngunden ide Sang Sahadewa nu senjatane ento ke ide Betari Durga. Ide Betari Durga lantas kekalahang. Rah idane dadi bunga gemitir. Tulang idane dadi tebu ratu lan yeh susune dadi buah tibah. Ulian ento meketelu saranane ento
tusing dadi anggon maturan karena lakar ngeletehin kesucian upacara.